Rukometni savez Srbije organizovao je 9. novembra u Zrenjaninu prvu nizu promocija predstojećeg svetskog prvenstva u rukometu za žene. Najmlađi Zrenjaninci i ljubitelji ženskog rukometa družili su se sa našim najvećim rukometnim zvezdama, a program koji je organizovan u centru grada vodila je Marija Kiribarda, koja će podržati našu reprezentaciju na ovogodišnjem prvenstvu. Veliki broj okupljenih Zrenjaninaca bio je deo vesele navijačke fešte i oprobao se u izvođenju sedmeraca i šutiranju na rukometni gol. Društvo su im pravili i predstavnici grada Zrenjanina, gradonačelnik Ivan Bošnjak, selektor ženske rukometne reprezentacije Saša Bošković i proslavljene rukometašice Svetlana Ceca Kitić, Dragica Đurić i Stana Vuković. Najveštije Zrenjanince koji su postigli gol, Rukometni savez Srbije nagradio je sa kartom za jednu utakmicu iz preliminarne grupe C, koja će se igrati u njihovom gradu, a u kojoj se nalaze reprezentacije Norveške, Angole, Argentine, Poljske, Španije i Paragvaja. Prvo što smo mi jako zadovoljni sa grupom, znači dobili smo svetske, evropske, olimpijske šampione i sama ta činjenica je fenomenalna stvar. Dolaze Norvežani, dolaze Španci koji su pretendenti na to prvo mesto, tako da generalno mislim da je grupa odlična. Jedino za Srbiju interesantnije da Srbija igra, ali pošto ovde ne igra Srbija, evo ovo je dobro, ali je za svet mnogo interesantnije da igra Norveška, tako da smo mi u svetskim razmerama interesantniji, pa mi to gledamo globalno, sjajno. S druge strane, danas se ovde okupilo puno sveta, inače Zrenjanin nema običaj ovako da posećuje ovake događaje i onda smo mi tu jako zadovoljni jer smo uspeli da izvedemo značajan broj ljudi na ulice, da ih pozovemo baš ovde, da učestvuju u čitavoj ovoj predstavi. Teška grupa u Zrenjaninu, imaju favorita norveškog sigurno, sad vidjet ćemo šta će biti. Ja se nadam da će pre svega Zrenjaninci napuniti Kristalnu dvoranu, da će ispratiti dobro rukomet, a onda kad se završi to od 7. do 13. pravo za Beograd u arenu i da pomognu Srbiji, da Srbija ostvari ono što najviše želi. Najviše što me radi ima puno dečaka i devojčica, to će u stvari, ja mislim, i biti glavni navijači. Ovo je lepa jedna promocija rukometa, to treba ženskom rukometu i drago mi je da je Zrenjanin, koji ima bogatu i dugu tradiciju rukometu, dobio domaćinstvo makar jedne grupe. Voljela bih da je malo više devojčica, ali nadam se da će posle ovog prvenstva više devojčica da se interesuje za ženski rukomet. Nadam se da ćemo to mi svojim rezultatom da kod njih izazovemo želju da što više se interesuju za ženski rukomet. Drago mi je što je grad Zrenjanin po prvi put će biti organizator jedne grupe svetskog prvenstva za rukometašice. Želela bih svima u Zrenjaninu da poželim dobru organizaciju, da sve protekne u najboljem redu. Naravno, ja ću biti u Nišu sa našim devojkama, a kasnije verujem u areni do same završnice. Uključila sam se u ovu lepu akciju, da kažem malo da animiramo ljude iz gradova domaćina, iz Zrenjanina, Niša, Novog Sada, da budu dobri domaćini, da navijaju za fair play, bodre, najbolje svetske selekcije. Posebno do Zrenjaninu, budući da će, da kažemo, dočekati i svetske prvakinje Norvežanke. Tako da mislim da će ovako, da kažemo, biti jedna lepa priča, da ćemo biti dobri domaćini, a vidjet ćemo kakvi će biti rezultati, naravno svi ćemo navijati za naše. Ovde smo već prodali četvrtinu hale, što je, da kažem, do sada veliki uspeh. Imamo negde oko 400 Norvežana, naravno treba da nam dođe još jedna velika grupa, ima oko 100 Poljaka, naravno i rukometni klubovi su već kupili karte, tako da očekujemo da će do početka prvenstva ova hala biti puna, obzirom da je Zrenjanin rukometni grad. Naravno, očekujemo i od svih klubova da podrže posle u osmini i četvrtini finala našu reprezentaciju u Beogradu. Za sve klubove Rukometni savez zajedno sa Evropskom rukometnom federacijom je odobrio 50% popusta na sve ulaznice. Na taj način smo želeli da se zahvalimo rukometnim klubovima na podršci koju pružaju, ujedno i doprinesemo razvoju rukometa. Na kraju da podsjetimo da će se 21. svetsko prvenstvo održati u Srbiji u 4 grada, Zrenjaninu, Novom Sadu, Beogradu i Nišu od 6. do 22. decembra 2013. godine.